Seo sin an tucht erachad muss bhain sa bhanag tucht erachad iad a chdiíochtioch túbh tú mór gan chdiíoch idir tú mór is trémastal. Ferachar sé bitan a bheith pétan a chavan agus a deolach sin enemal an nechtrí alapa wat na líchin na dochtan ag uislan hat a rá ruiren na halapa agus wat anichte na líchin sna dochtan gehaarte se te venier alapa Fionne nuist gutes mögensachas an Nielen skianach hanigat wat docht as gema einmal san Nielen skianach na begat al machas kaite kutingens café me ga djowa egal is an fein kutiken hat er lis na skdi en na jörich en ekut wat sin ka goed le raad wat gebeur had hij gumal savertje noort ik mag gelevinchal karama Peter hannik ilesdag wa Peter nicht uist a blinje de olive ílach sin tochta da íle agus go versin na fuidige dalabrug agus cín se fún anna lusanna bheith clech go anna bhí léas agus bha cúteach rá gur duisce an gar a héile duisce péir sanna bhí gul na lusanna bhí Jeis alcha agus ferachar a bheit seo sé íanamh John Beaton agus as námaic alles amach gile vinchal bha isan bha na chípad a fuidech an gorátal agus bha isan cúteach anichte na bha eolach a chula lús a bha fás as a dalú agus té na fémanan go gagat cúd. Stádi ag machgile vinchal fer rá lúsan a bha fiachan le mach té dead an búla baru bha ein an scialach ag beide noch fiúnagal níos go léirt as bulachcíneach as a bhaidtocha as a níochgur agus bheis ga scialach ma jón lús is sé gannagat a doranan bha mach gile vinchal son einach té blanda bha sin Ag an náma bha seo am sunin an ochcíodíog seachgat seach bha gípe a sin bha bháscar an sin bha nach buriga na lusan na heiltinga ach go rát a fás an lochainart feisce de bhúd agus nach roiid acalacha a gáú. Je moet Jimmer gehoord aan Wouden gewassen. Ze plant pianichte has ze doornen bij een faas vastge de woed. Hij keert rinjachen is kollig die schienen ba. Ik gevatte dit gaartje. Agus am vloer gemoord brollig buidenig. Agus ga gealische drecht. Agus os na bygga dörren akamsa virka lör bänjek i vå akam fatna pliona
bocht sgafil mi berlo ma doran an bernichte na nocht sasanach. Gaan ik niet gerachd. Ik wil vissen de goede roes han ik as dalo. Vi ga van je doran an poer ga. A chust ben ienzum na gaan je. Agus nach onamach aanschach. So ach goed zien ich is de mag gelimi al was on een macht je blonde was zo. Hier dat je goeie plionchen jes ga dachas jes niet gerachd. Agus hoe de gilek niet gerachd chef. Is roferacher kutig. Hoe dus en ga je wachten als dat zo dat daar flauwde was in. Ga je goede goneten. Agus goed mag kilemi zal ik eerlijk zijn dat ze blond figuur te vinden. Gaan jullie blond zijn ietsjes kollig les maar blonde waar funeral was in de plien met jou. Zo ha bekend checken wanneer een lussen kerst hoe het verder toch nog verder gemaakt lussen aanjagen ze was het niet gerachd. Ach zo, dus dochter ik gilek niet gerachd. Zo tocht erachd. Dus immer jak een kutig machten was zo toch maar gost schach kiet tjek na toch ranje. Agus as grappetje like de eerste jes als je de schrijf Fergus Beaton has the following ancient Irish manuscripts in the Irish character, to wit, Avicenna, Averroes, Johannes de Vigo, Bernardus Gordonus, and several volumes of Hippocrates. So wanneer Beaton zei nog wat krijg je de visserige peren wat die eigenlijk kan